sasun li tabasina puna makchi thokpani ne government of India na manipur si sukyang ningde manipur maramda sukan khana ningde ba present government of India se adugi manthakta world record oina BJP gi government haibisu yadre Narendra Modi gi government maramdi moina haugi ba election na sida tawribsi BJP na qarabadi adu tawni haideba Narendra Modi bo ahumnak suba prime minister oina na ba aduga magi guarantee Modi guarantee gi damukta mabu thagat piu BJP de piu haibana ba mana party gi manifesto ma hoi ko na phongi khote an adu di tawiko adu mapungda Narendra Modi the base of one man party, one man army. Asigi pota mina one man army side amasutawa dubuniko. Magi di autocracy se electoral autocracy ama chow na leire habesi itatana haigre Sweden gi adumba democracy haiba duda 2019 degi hauna Modi gi government sina achauba electoral autocracy ama sizinadana party se multi party masing khangdana ilangkal halaga pet metana hatokpa aduga khatang chawba mage mayukta tawrani na khalma singduna phat loisanba te kanoda Russia gi Putin na magi opponent sing che loina takhaiba ko hatokpa natraga phajinba natraga tanthokiba adurigi Bangladesh ta prime minister Sheikh Hasina na mage hek lamba punamakse loina namthareraga 2/3 majority da kakhalakpa Pakistan ne Imran Khan mayam na khara yanabado madu mage mayokta leiba kangbuna army gi mateng lore haraga mabu jail da thameraga toba madugi type sida Sri Narendra Modi na India da chathar eba ato patik ta cham Indira Gandhi bu di dictator se ha adu ne ngarang tangkun mga sida angasi se adu ne da ne na tausari mai de khaitani mai de soile khandra masa tung kadra 19 mathang 75 6 ta tobodo adu mathang da prajana du ngakpi dana tung kari hojiki Modi gi di for the last 10 years se lau thok taba aduguma emergency ama lau thok taba dictatorship ama chalairaga lakpaduna ba ana opposition punamang na so haire dano ko aikoina so aina so haijabani ado moigi matok tambasu nate aina hana khandana leiba potuni hojik so Manipur da atailona thamgaro Manipur si da lau thok taba president rule ama lau thok taba emergency gumba ama taudana Article 356 of the Constitution of India asi chalairi tawbuta di government de dum lehanba maramdi president rule la aburdi Manipur ge government leiroi dabani animated suspension orabadi assembly di hingalaga matam khara suspend tawba aduga sason di leitaba aduga maport ogedabani adumakti nattaba sason di leina haibum su utpa adu actually sason du di lehandaba sasonda leiribase akhoi robot ki sason dauna hanglai dauna adu proxy government asi tawne India government na adugumba Myanmar digi changakpa narco terrorist aduga Manipur bu thogaiba pamba adugumba hana Manipur da leirabasu adugumba su gi kangbu adugumba MLA tara kuki gi adugumba BJP ruling party gi BJP ni yaraba MLA taret adu manung the minister ani hojog yauribse masi ai yam toina aina discussion hour khudung te any TV channel da ai masi yam toina hairibni kanu khangjono aina minister sing aduna magi chief minister si thajadre haiba kanda minister oraga leibasibu karambai itihas te yauge se BP sing na prime minister oibu matamda Haryana gi kareba kanu deputy prime minister oibedo kaino ma da mot khana ren yar di topiro hai to e adega tai da Indira Gandhi ki matamda tai gi matamda achi khatang mot khana mam samla kuta please nang topiro natraga na toktra na lok thokpa ma kalinga cabinet member amana aranba ma tawrabadi corruption tawrabadi mi halurabadi cabinet punamakchi collective responsible layaba maramaduna prime minister na at the national level at the chief minister na at the state level nang tokpiro
नत्र याद्रगन मा लौथोए न गवर्नर दे इरगा मदुना प्रेसिडेंट दे इरगा लौथोकदमने अब अजब था तरहुम दोइसे 2023 गे मे 23 देगी मे 23 बावबदी इरांग से मथोंग मन खंगदा बमोंगदा कुकी न मैते गे युमसिंग मै थाब खोटपा दि मैते न मु हन खोटपा वा वा इन तोंगला अम्बदो मे 23 2023 देगी ते लेस तरा बीजेपी द सपोर्ट तौबा अहुम ममा अदुगा बीजेपी की तरेट मंत्री अनि याउना मैते गवर्नमेंट से थाजद्रे इम्फाल दा अदिगे मे 31 दा मेमोरेंडम होम मिनिस्टर दा इम्फाल वैली दा ट्राइबल अमता लेतरे कया मचिन थिरिम्यो अदुगा चिंग दा मैते अमता लेतरे इम्फाल से वैली से अखोइगी मिहातपुंग ओइरे मोक ओइरे हाइदना मे 23 मे 35 असिदे एमएलए तरा मंत्री अनि याउने तौबसे मसि करिगममते एक्शन त लौदे अब अदोरिदे मणिपुर थोकाइना बहोनरिबसे कुकी दि थम्बु थमगोने बीजेपी ने तौरिब जाला मसिगी तौबसिदा बीजेपी के कार्यकर्ता हाइबरा कार्यकर्ता हाइबरा असिने एक्शन अमत लौदबा अदुगा मिनिस्टर अनि दो चीफ मिनिस्टर की प्रेरोगेटिव नि नोई पथाबिरो हाइरगे याबदो अदुसु तौदबदसु लौथोक्तबा करी मरमगिनो हाइदबा अदुगा मणिपुर की पॉलिटिक्स तौरिबा पुनमकना opposition नसु अकनबा प्रेशर पीदना नमित खुदिंगी नगाना गोसामी की तौरिसे कनो कनुपी मगा खुबांग न थारु हाइबरा रंगना कबम का मतिक फारे जेल लेरे यारेको अदु दनजी द लाउदन से खने बा यादे यादे नुपी दे जन मांगल अदु तवई तो हाइबे अतदी नुपी दो खुबांग थारी दि चुमे हाइबनते मेटर दो जामन चावल लेबा पिकरब संबुल मुक्त चावल मेटर दो होल ओवर इंडिया चल लेबा अदुमैना कोइगे मणिपुर थुगाइनबा रूलिंग पार्टी न तोरबा असिदा रूलिंग पार्टी ने एक्शन नम त लौजबा असिदिगे हौना अखोइगी लॉलेस लैंड नसि ओइरेबा देन कुके एमएलए तरा के मथकता मुके दौरे काउंसिल मिनिस्टर अमना कैबिनेट मिनिस्टर अमना हाइखरे मयाम नुपी मयाम अमा कोकोमीगी मयाम अमा चंगबदा अखोइगी सरकार सि संगमा योबा ngamdrabani aduna aina to oga सरकार कायगे तब नते मकोक न तोक्तरदि यारोय अखोइगी गवर्नमेंट से सेंगमा यौद्रे सेंगमा अखोइ सासन लेतरे से हायबको टीवी न लानु को ति तोरमरोयदना अदु हाइरिबदो अदु गवर्नमेंट न कछु तोब नते अदगे इम्फाल जिरी दा सीएम चटकनी न लौथोकपदा कन्भोइदा नोंमैना कापतना मी अमा याम छिना सोए अदुगा साथीना लाइकनबा मा सु यावरे asida no action has been taken up so far adudagi amu tanker atata truck chamaga yankai herna manipur ki chana thangna na ba chengtam punamak asigi niko asigum ba cham yankai se security mabung phana security to manga khakti du oram do mande yankai humpu oram gani yamdrabda ko nipu yankai du oram gana ba adu kuki ni pitara manga khakna kun khakna thalaga noi chakanu hairga chate nungdang waram DC ga SP ga na torga ko haine yadre what is this si phagi pharang ge tokshin na ba government oirib jalo sida praja khone yarib sibu praja khoi jibu ai samak si phut oire ne asi manung dai kho yaure yam sate na soigre da aduna sigum ba asoi ba ma amalera sumlera central government chatana prime minister da hodokna haige da bo khot ka da ba chief minister magi cabinet adi opposition ki leader adi MLA mayam opposition party mayam asi pulleraga prime minister unana ba haugi ba me tang ohum 2023 gi na hoji phawda tha tara mari sura abasida prime minister da appointment ama piu have the people ngamdre that means Guinness Book of World Record ta yawgada bo oire manipur gi warise prime minister ama US की प्रेसिडेंट दो मोई के सैन फ्रांसिस्को की सेनेटर अमना नत्रगा मोई चीफ मिनिस्टर हाइते गवर्नर दुना US के प्रेसिडेंट उनगे हाइना लापदा माना मपान चटपा मा नत्रदी विदिन 2-3 hours नोंग मसो हाइरोने माय प्रोग्राम लेदना अदि नोंग निनी मनुद उनगने but in the history of the world मियोइबा खुनाय सिगी
democracy chatpa largest democratic country in the world and is claim tauriba asigi prime minister se state amagi chief minister opposition leader all political parties mayamna matam amatana draga amada numi kaya ni Delhi da sangdana naharul kaya na su sangdana YouTube Manipur na su tauba asida appointment phangdirimna ado sigumba mayam che haidana loibena ro sigi mayam sigi marakta Bharat Sarkar na plot tauba manba da bu natre ne tauraga kuki narco terrorist sing tu da moi bu huiroi oina ni eraga maite se khala lo selu moi si anti India ugalli aduga no hoidi kuki no hoidi oide pro India oi aduga haidana adugumba na koina na madu NSN I am na haidor edana adagi maite ge su mayam china haire edana ko sigi phibamda leirabasida ekoi chu prajani ekoi gi politician ni ekoi gi government pairi ni ka haina leibasibu mi na panba state lo koi sibo mi na tabangakta ran tauba praja koi chu ni ne ai sa chu mi na trabani ne ukil oiriba senar advocate ni ka haina hairi se ai sa chu phagitare ne marandai na sarkar si agam ba pressure pi na aina lawngam drip se ai su ason mani ne aina mayam da su taina roi na case adana amma tawdana arigi law and order state na page da state subject ni yam very much clear ni state ki sovereignty le je state ki list u gi manungda asigu malli jari basibu order na thok fu tawdana center na paire sida so dum yaba haida haruga madu law court challenge to chara an kun mam khanar eng saido adu order na thok panate Amit Shahana home je pasil haibana teba tasena president lu tawrabdi 356 ta tawrabdi president lu yaning de na akoi law court challenge to bi emergency tawrabdi 352 adu di challenge to bi government to le handle government su leiba function di to honda ba what is this nonsense si praja si bagalam natro sida amuka sarkar jibu kanba sarkar je phanam chege chebiu aduga ton badi chumde da kai ba kholai pai ta ba mayam ta leirim ni hojikti ara roi aduna han ba raund ena lochal pa han hojikti arang na han dige relia chou chu tore kaithel gi mai ben sing thore e tongan ba kokom gi nung pi sing thore e tai mara pai bi mayam thore ai khoi noina sason tobang amaroi ta bor di Manipur government na Central government da takshin banga moroi da bordi central government noina to biroi da bo erbedi ai khoi na ngakchar ge yaba ya da buduna amani ko ai khoi gi chai nau sing che noina ngakpi da banina moina ngai basid moi pha ba yaroi moi pha ba tar ni moi kholai do khoi na loraga ngakchar ge da haire eba ko ai na yaba ya da buduna amani asuke matik pendre ba sibana ba kirtre ni president nul toge to president nun to ka dudori ba June 18 do 2001 do president rule marktani namdana dum phangi mayamna pami bido aduna adugum lagi pot amada leire sigi marak asida ikhang khangudana hanedegi mami bide dum tamabani separate administration na hajinaraga separate administration ko bide leitabani na union territory sai haito article 239 asida yauriba Central government na adu parliament na pass to gadabani adu 239A dana legislature union territory legislative assembly Manipur leiram medno ko natraga council of minister natraga animak leiba some certain union territory kharidadi adu ki jumma mam id adu mesga Delhi national capital ki sinamu tongan mapol amani sumaina union territory thakta piu ka haidana originally Manipur da hek chai changa chatuk lising ma de ga horak pa na ta ba kangbu ai ko kuki lo na mak che khoi khalam de hana leijaba mamang ai de laimin pa sing de ma tu de to bi ga nu sen khalam me ba ko adu bu moi yaning da bra pula thok ta na ngarang ga to ri ba kanu da kangpuk pi da chochanpur da kadai da mi sing tara kun thok ta na to ri sin di Manipur thugai ba da kuki khongte mitang micham minam amata litre na hokki dana support to budi oram gani micham mayam mai te gatani ning musu lai han khalli adubu adu mai to na union territory sa to re union territory se nium chumna
masagi leifam thokpa magi original mafam duda haurakpa mi maihoron indigenous oibana tanbana amani chai cham chani gi mamang da changakpa adigi chai yankai umpu gi mamang da changakpa aluga Myanmar de MP oiruba MP lepuba mayamna chairman oiraga tauba kangbu sina tangkhala inneaba si matangda ngasai gi nangna hangiba akhoi MP ani se akhoi marai bok pai aina hana cha haijagare manipur gummagiti MP chatpase opposition na chatpa pai opposition na chini hen khotong chaba phangeba ruling party ki mamanga de chai trang ka ba ani ra ko humluk tong na bi yauna khare kari ngangi kari tawi karim tawte opposition gi da ngangom mahendra na chatpa marangte megachan na chatpa khare tadra ma yamne ne toram da bi ye khare di tadra ba ruling ki chatpa da gi di aduna adugi port aduda handak bimol amsung arthar moi anina opposition gi khodong chabudu tawraga Rahul Gandhi na leader oirangane aina khanbada moi ya de ne tawrapsu ngarang ma opposition leader gi phamam da phami deputy speaker oigeda bi dugi thado oga adurdi moina Sonia Gandhi na manamuk chairman ni moi Congress parliamentary party gi asigumba tawbusina hena khodong chabusu pigani aduga ngang phangni phangoi adana somda swai mayam khanribse aidi chumde khalli masi adum constitution da yaujabani MP maki mane anti party tawrudam nate anti nation anti center tawrudong nate mai maram dam dugi mana kari ibadugi represent tawla ngangi ba matam da call attention pugatpa aduligi kari motion pugatpa short duration gi tawba half an hour duration yam dai bako adubuna makse adu ngang ba yai ba du phangaro ena kam hoi bimol ga ultra gu da naubanina an ba khutang khalambe then dark long susi naga di ngarang ngasi ga nini soredra ngasi bimol waso edra miteronda aloy na ba sida mapu ga ne palledra to ka param warapada imam manipu ga su palledra adege amadu su english na tawjarab su justice purakadam ni hayredra constitution pair ga tawredra hairi ba port mam sina moida koina asam mam si thami हाइबसे हानबराम याम सांगदोके मसी अखोइगी नेशनल सेक्रेटरी ऑफ CPI पलसेन गुप्ता ना फुंगदोके वफम मद अखोइगी मणिपुर की हिस्ट्री जे अमु हंगना येंगबा म नैनाबा चंगब्रा पार्टिकुलरली अखोइगी मणिपुर ना इंडिया दा इंटीग्रेट तौगिबजे मर्ज तौगिबजे मसाइ मतंग जे होसिसे नैनाबा मथौ ताराबा मतौ करमना मर्ज तौगिबदो करै करै यावगी मणिपुर जे काहेलोय हाइबै वफम यावगिब्रा यावदब्रा अदे मतंग दो अखोइ हंगना मु मणिपुर प्रजासिन होसि खना नैनाबा मथौ ताराबा जामनि होय aduna madu akhona pamamani aina mobilize tawbusu hore hojikki leiriba sida akhona tawgada base merger agreement che review tawba review do khatang kanman gadra aina haibedi revisit tawba hedana mayam puthona ri merger agreement do hojikki national secretary of the CPI na haribdo akhona pamaduni mana phajaba political language da manipur ki history asina India de integrate tawgibado oibado amuk revisit tawba chummi haina hairibdo aduna political language da haiba akoina hairibna manipur ge mana merger agreement pandabai wani India de integrate tawba de merger agreement duna oidori midna 1949 ge September konma thoi adu with effect from 15 October asigi tawriba se amuk han yengba changeba akoibu article nipan mapan leiriba du chapchan ilibra indabra kadai jaga da soli sonde haibanu chungba manipur sa koi laipak amoina ningthok panjarab so apikpo ojarab so South East Asia da ahan bani subo oina constitution chatana leira abapot amada Bharat Sarkar da namdana roksilibu hairabu nampu da soita holibu hairabu ko matamdugi narol singna adugi port ado amuka hanna yengbagi mathausi tar eba hoji ori phibim sida so that akoi apun masaktam chi kannana bagi da mukta then masi tawna bagi da mukta aina aroiba appeal wanu tawjani ningibdi akoi ki legislature MLA yankai leiribse tara do kuki lamento henbagi MLA tara do moi illegal tawbodo moi mathakta buk tawna bo khona ba duna atopa level ama do khona rasano khona rasi le muri bayankai che mase moina mathau tawbanga maroi da bade khudakta resign to buchumi masigi akan bu moment ma ngarang hawredana masi so hawredana ko komigi women wing na che lerik na hairedana akoi atu pame
ꯄꯥꯝꯃꯦꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯀꯟꯁꯤꯟꯕ ꯆꯥꯡꯂꯨꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧ either act or die do or die 하이브체 아치 또로 아득이 아니 수보다 아두금바 MLA 양카이시 리자인 또라가 सरकार시 리자인 또라가 crackdown 하이브디 officially akanbe action lौबा 하이브니 सिपाही सिजनरगा अदुगुमगे crackdown से militarization तो बनते अदुगा कतंग केने crackdown अरानब तोबा मणिपुर थुगाइनब तोबा नार्को टेररिस्ट ने खंगनरिबा मणिपुर थुगाइब पाम्बा illegal activities terrorism की एक तोरिब से मसी नमदना अदुगुमबा crackdown तोरेगा मसी नमदना थिंगनबो हनगदबनी अदुगा लोइनना अखोय मरु सरकार दा वारि साबदा merger agreement se nauna anobumongda award apa khara torerga banate pura khaidokpi gi wanate dakar isu khaidok charedana mana tinning de indian ohending de akhone sumnapcha dana ko indian ujege haigedro adu punam maga du yengnana ba revisit of the merger agreement 1949 asi tawba chumi haidana suman aroibe sumana thamjaga thank you